Karbi Anglong Peace Agreement Chitok Dapo Pualang New Delhi along Assam Minister Sarpo Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Phirangke yang bong kacing ki kacethana hot laswala kacetakpon. Assam Sahitya Sabha Amei Phubarim Lakminandan Bora Abitanglo. Kardom Kabri Prime Tamalong Penili Samirani Timupi Non Arjuika Bir Tang Ton Pen. Non malam Karbi Anglong Peace Agreement mate monsam lamdon chitok da prang popasi New Delhi along vosi ke thomani pherangke tumpen kachingki kachethana hot Assam Minister Sarpo Dr. Himanta Biswa Sarma pen pachetakpon. Karbi Anglong aphan birta keme Karbi Anglong along prapjin pen Karbi Anglong arat kang hongprong Peace Agreement mate monsam lamdon chitok da prang po. Laswalam Assam Minister Sarpo Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Phirangke tumpen New Delhi along vosi ke thomani kachingki kachethana hot ningjesi pachetakpon. ইয়াত থকাৰ সময় ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা NSA অজিত ডোভাল ডাঙৰীয়াৰ লগতো মোৰ এখন বৈঠক হয় আৰু সেই বৈঠকত বিভিন্ন ধৰণৰ অসমে সন্মুখীন হৈ থকা বহুবোৰ সমস্যাৰ কথা আমি আলোচনা কৰোঁ বাকি হোম সেক্ৰেটাৰী IB বা আন সংস্থাসমূহৰ লগত মোৰ আলাপ আলোচনা মেইনলি কাৰ্বি আংলঙত হ'বলগীয়া যি শান্তি চুক্তি তাকে লৈ আবদ্ধ আছিলে আৰু বেসিক্যালি সেইখিনি মোৰ অফিচিয়েল এংগেজমেন্ট আছিলে য'ত আমি কাৰ্বি আংলঙত হ'বলগীয়া শান্তি চুক্তিৰ বিষয়ে দুলানি আলোচনা কৰোঁ আৰু তাক ফাইনেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে কালি মই চিফ সেক্ৰেটাৰীকো মাতি আনিছিলোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে কালি গো এহেড দি দিছে অকণমান তেওঁলোকে লাষ্ট লানি আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ যিকেইটা সংগঠনে শান্তি চুক্তিত চহী কৰিব মই ভাবো যে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া Kachini Jia Phanchethan में Assam Legislative Assembly Election aprang KLNLF PDC ke Penchenglo Krisim Kangtang ke Orasong atum Hele Kaman ke Doan Assam Gop ang notisi Monsa Matawara Phan Towar Thon Ponlo. New Delhi along Kapado Phirangke Amai along Karbi Anglong Termas Councilor CEM Tuliram Ronghang Alangnita Chetongdon. Assam Sahitya Sabha Amei Phubarim Lakminandan Bora Guwahati along Arong Chewai Assam Sahitya Sabha Amei Phubarim Saraswati along Ekilong Alamet Sarpo Lakminandan Bora vosi ke thomani Guwahati rong supia long arong Chewai juilo. Alang lerong ka Chewai ahot arta sir kepra kep anlo. Karbi Anglong District Sahitya Sabha Dipu Sahitya Sabha tum Dr. Lakminandan Bora men arong ka Chewai juya birta arjulong pen Lamet Sarpo ka Chewai juya puthak aningaduk chipi. Alang ni phan man peng PC Karbi Anglong Sahitya Sabha Dipu Sahitya Sabha alama nithom an aphan lamai beng an pasun pon. Tangtenan malam sopan dihina mo parman birta mo ington iksina. Pokcukor jinjin dan nang na. Igar koy, bong manay, bang serak thani pokcukor ong. Ko pipo no bong. Pipo lote. Igar koy ni pokcukor lote men duway nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkira po bunan ke. Dam lang no hi kilong beng puji mini. Pokcukor dawai nang pidun tha. Lada ketok 24/7 open pu. Jiro anteng puduman. Nang litum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahenlo Alon Medical Store Ijeng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labangso Pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji.
lapen kelong le adwai nangli order pikang lote prapjin pen long ponikji lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nangli tumtame humring non anso se kachini jiapan aber kipia number along humring tame Dihena mopit puthat bir talong wangthulo Karbi Anglong Amri constituency kapalo umswailong ratchai klem bangphu imlang lungphui pherakyame kepha Umpanai block PSC puthak KAAC lapen tim Karbi Anglong pentong sekot pen sai kedeng pon pen mesen nang theka paklang theka pot lapen labang so umpanai block PSC pharman kuti pho tangka pen labang so sekilang heman parta akaprek kaprek sai ke claim jipua lampen penangang bong ke claim kapetang thekjia phan Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong Thermos Council ACEM Tuliram Ronghang EM Khonsing Rongpi Amar Singh Tiso phan kachuningri padopon PSC with better equipment and building and allocated fund of rupees 5 crore for the immediate implementation of the project. We are indeed delighted and join our voice together to convey our since thanks to our beloved leader and Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, who have been taking keen interest for the overall development of our area. We also most respectfully express our gratitude to the successful CM ever Karbi Anglong, our beloved Sir Tuliram Ronghang and Team Karbi Anglong. In the implementation of the Umpanai PPSC upgradation project, we are also grateful to Honorable MP Sir Horan Singh Be, Sri Khonsing Rongpi, Honorable EM Medical Department in charge Karbi Anglong Autonomous Council. We express our special thanks to the people leader Sri Amar Singh Tisu, Honorable EM Karbi Anglong Autonomous Council for his undaring effort for the service of Amri people. He has currently contributed for getting the project sanctioned swiftly. We sincerely believe that successful implementation of this project will bring hope and happiness to the people of entire Amri, Chentong, Tuaramla constituency and the neighboring area who are mainly depend on the Umpanai PBSC for their primary health needs. Halapu Amri Arara Kiduk Kisung ke Boyalam Loker MSC Diufing Maslai RDP Pon Pe Lapen Thangnat Akaching Tur Theklong Lipusi Pherangke Amelong Lamthe Paklangpon Amri Ahawar Kaching Tur Jia Phansi Amri Arat ke Towar Cholang Ding Pusi Imlang Lungphui Pen Pherangke Amri Along Pen KAAC Tumpha Tuning Report Jiri kindeng langsung mepi Solomon Hanse rong amekar Jonis Ingleng kiso kacilang jiapan CEM Tuliram rong hangalong kirap kacuhang. Ingleng asang ho kiso kapangji RG Ding Piklo lason si Difu Civil Hospital kidua hutpen kiso kacilang non an ningkan trok bak dolo sita non puata kemiang tek kawidada jok lapusi kiso kapangji pensi ningkan papadu nanglo. Lasi mesena Dr. Along kiso kacilang damlong jiapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram rong hangalong kirap kelong jiapan kiso det ahema soratum kacuning report. Sino nilitum ladak media thengno nilitum kacuning rinangkok alam mangalalo nilitum akorte lo nili ongsar lo alangli kiso ningkan trok anlo alangli kiso bontame alangli kiduk pena joy nisi alangli si kecilang ia war saya bedelo lasi alangli kisu hala apisu anta anu ing thongpik lasi alangli kacuning rigang tung alam niliphan nang thanlo lasi nili cuning ripilo alangli bang thurun lapen lam ta ninggiu ne laan lo kisu serius lo lasi dak elitum Karbiang longlong akit hekding elitum kacing hon CM sar Tuliram alangli hinpen ingjin soji mene pu nilitum mathasi alangli phan arjulongo anut apen anutin akisung ke boy atung phanta alangli ke rapo lapen alangli chipiduk pik pu nilitum arjulong lapen nilitum media news kanda nilitum ke theglong lasi alangli phanta yunon alangli kisu kitirok aphanta
alang lihin pen rapji mene pusi nilitum kadu ko weta nilitum alang liphan CM sar phan nilitum tuwar chulang pronglo lasi nangli nilitum phan laso kisung pen akisu pen sige chelangi phan nangjin sovek pu pusi nilitum nilitum masar tuliram apa nilitum ningchit hepon lo karto alang ni kisu lake barpi barso kidwa hota awisai de titi lasi ladak malomada peratum kisu kilang kapa mithek thidera jok kisu abang aduk dowik anupusi nang pachini pinia biota bangkela pansi kangton iglo domi thakme kurang thu